Evara ve bxir binerin çarpel medya ya berna panorama çarpele işev dîse ezu hevkarî xwe birês Selim Uzun dwara em ê rojeva li dinyayê herwiha Kurdistanê dwara şîrove bikin helbet dîsa jî em car din serî de dibêjin têbinî û pirsê we dê bernama me bihêztir bike û wekek Selim jî hatiye bixêr hatî sersere serçava. Mersabi her bir şey. Selim û birêz bînerên çarpelme de hûn dizanin îro hema li hemî derên ku Kurd lê dijîn li Kurdistanê û derên ku Kurd lê dijîn wek rojeke roja zimanê Kurdî tê pîrozkirin ya jî tê bi bîr anîn li gelek deran li hemî çar aliyên welatê me. Di vî warî de hinekî têbinî hinekî nîqaş hene helbet em dixwazin hinek behsa wî bikin. Îro ev roj roja derketina kovara hewarê ye ewa wek ewkekî demekî berê bi not û pênca bawer dikim ew çax bû ji alî kenekê ve wek roja zimanê Kurdî hat pîrozkirin ew jî ji ber ku latînî ye lê halbikî ku em bizanin zimanê Kurdî ne bi latînî tenê kovar derxistine her wiha bi zimanê Kirîlî û bi zimanê aramî gelekî kover û ewkê din pêşiya wî de hat derketine lê em dizanin ku dîsa her wiha bi zimanê latînî di 1930 da li Sovyeta berê bi tîpê latînî rêya azadî ku derketibû ew 8 sal pêşiya kovera hewarê da derketibû lê dîsa jî Kurd wek roja ewkê ji aliyê gelekî Kurda ve wek roja zimanê Kurdî hewarê ew kirine eva di nîqaşê da ye lê dîsa jî em bi vî nîqaşî jî dibêjin roja zimanê Kurdî pîroz be em hêvî dikin Kurd bi van rojên wihayê taybetî zêdetir haya wan ji zimanê wan hebe zêdetir zimanê xwe bîne rojevê zêdetir di mala xwe de û li hemî derên ku lê dijîn zimanê Kurdî di jiyana xwe de bixine rojevê û bikar bînin û her wiha em ê vî mijarê jî wiha derbas bikin. Kek Selim dixwazî tiştek bêjî? Xwedê niza zêde tiş nebêjim lê bi Kurdkiya bi zazakiya xwe dixwazim bêjim ku rojê zimanê dayîk heme milletê Kurdî pîroz bû tena yo rojê zimanê dayîk nû ama her roj wa bibû zimanê dayîk Kurdarê çêge zimanê Kurdkî û bi taybetî jî Kurdkiya zazakî talîke daye asîmîlasyon û zaf giran est û ziman biyayê ma û ziman seba milletbiyayî şi çîko esas û her recî bibû rojê ziwanê Kurdkî. Spas kenim. Belê gelekî spas em derbasê mijara xwe dibin em zanin ku du roj berê ya jî hefteçûyî Donald Trump em wek ewkê Kurdî bêjin wek etarê Kurdî malzemê xwe girt û çû hat rojhilata navên bi Siûdiya re hev dîtin kir navê min ji bîr kir welatên Körfezê re Qetar re hev dîtin kir û her wiha bi gelekî kesên din re duî navbenî de bi Ehmed Şer'a re jî hevdîtinek kir duê de em dixwazin vî mijarî di wextê ku bi Ehmed Şer'a re hevdîtinê dikir Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan jî bi rêya vîdeoyê tevlî civînê bibû wisa dibêjin û her wiha dixwast ku were Tirkiye eger Putin bihata Tirkiye di mesela Ukrayna û Rusya'da eger Putin bihata Tirkiye dê îro ya jî sibê dê Trump jî li Tirkiye biya werhasıl Trump di wî
هفدیتنی خواه رجلات ناوین دا گلکی در اوکر و هر حال سر مثلا ایران جی اوکی دا خویان یکی دا دوی دا جید وجه اگه ایران او بکه ام لهف بکن حتی دوی گلکی نزیکی هف بونه لی ایرو کام گداری ایرانیات کن ایران تشتیدن دو بجه ایران دو بجه اگر امریکا وان زختن وان قدغه کدانیه سرمه ام کراکه ام حاضرن ده حمی وارده مثلا چکی کیمیاوی جی اوکی ام وان را بدن بستینم باخفن ام حاضرن جبوی لی از وی گوتن او کفا دهلم جبو که سلیم که او چد بیجه ام بداریم کاک میرزا yani sefera Donald Trump مرف دکاره چند وارا دا بنرخینه بری هر تشتی و که جنابی تشی گوت دانالد ترامپ عطاره کی تجاره کیه ارمانجا سرکه آیه کم سفره دانالد ترامپ تجاری بو و به ولاتین عربا سعودیه و ولاتین کرفز قطر و یکتیا اماراتین عربی و اویدی دارو نشتن و دویا دا پر سرکت yani nezi trilyon dolar ki peyman çekirin 142 milyar dolar peymana frotuna silahı gredandı Arabiya Suudi'ra و سعودی جی سوز ندا یعنی وک قبول کرکو 600 میلیارد دلار لا امریکا وک او بکه به رازینه یعنی یاترمه کی بکه و آرمانجا تریلیونه کی و دویادا آرمانجا سرکه و نتیجه هری باشی بو ترامپ او بو و دوان تشتا دا سرکت نتیجه وی داجی لوما ترامپ به هر آوایی به کیف خوشی به دل خوشی او خود در باز کرد و مرد حال و حرکت هیوی داجی او تشتا ددیت یک سرکه آرمانجا بو آد دیا tabi mesela siyasiye اول هم بری ایرانی و که کوالیسیونه که چی که اری ناف نکرن لی ورخویایی که محتمل اپراسیونه که لهم بری دیجی ایرانی بکن زمین ویا و اتفاق ویاوی چیکن او مساج ویده نوکری بنجی مرف دانوساندنا دا اوادا وید بینه آرمانجا سیسیا او بوکو گلک کس دبیجن کو از شخص انجی پیرانه سی نووا دیزاین کرنا روجراتا ناوین دا وک گاوه کیه او طرفین کو هف دو دیتن ای کو هاتن با هف دو دانوساندنی دا رسمه کی درکت کو مرف کاره دوی رسمی دا جی روشوندا پیش روجراتا ناوین بخوینه دویادا هری تشت بالکش سوریه ایه جی سوریهی و باکرنا احمد الشارع جولانی بو به داخوازا سعودیا عربی و داخوازا ترکیه رجب طیب اردوان ترامپ هرچی قاسری دا نل گردلیوی بوجی هنگی کیفاویات بوجی عرب نشکاندن قبول کر احمد شارع با کرن 33 دقیقه پیرا رو نشت و هنک تعلیمات خود دانوی از دورا سروانا بسکرم کن آسیسیا دیسا وکری نات اشکرا کرن به داخوازین کو دانالد ترامپ احمد شارع
و سعودیا دخوازه اولکاریا اسرائیلیه. اسرائیل به دقت و زیارت تعقیب دکه هنک بلکه اویوی هبون اعتراض اسرائیلیا هبنجی لی از بخو باورن کو بنیدا به دانستاندن اسرائیل جی لوما یک سرکه آرمانج و نقطه جی تیدا اولکاریا اسرائیلی به و چارا جی معرف دکاره بیجه کو روجلاتا ناوین دا طرف بلی دبن و دوی بلی کرنی دا ترکیه جی هیدی جیه خو طرف خو ذکری دیار دکه کو لگل امریکا و لگل اوروپای حیانا نابرا روسیا و اوروپای دا امریکای دا بالانس دکر پولیتیکا دنگی بالانس داجوت لی و هیدی وان اواد دکو دوی طرف دایه تشت پیشا روژا روجلاتا ناوین زلال دکه آسوری وقت مشروطیتا احمد شارا که تروریست بو هیجی تروریست قبول کرن هاتا قبول کرن او همج بو سوری احمد الشارا همج بو ترکیه همج بو سعودی عربستان و قطر و ولاتین که پشکریا احمد شارا دکن دستکفتنه کی بو موزیه کیه دوی واردا خویا بو که منفعات قوت همو تشتا تاین دکن منفعات امریکا و روجاوا کی دری دابه لگور به حرکت دکن تشتی که بالا مرف دکشینه دوی زیارتی دا وان هفدیتنا دا مثلا کرد به توایی و روجاوا به طیبت اشکره ناتیه روجاوی از بخو بیشک باورم کو ده سر بیادی جهاتنا مناقشه کرن چرچوه کی هی لی طرفا نخواستن کو او اشکرا ببه لی او پنج خالین کو ترامپ جا احمد شارا دخواست پنج طالب بادا دویادا هنک تشت خویاد دبن و دبنی دا مرف دبیزه کو اوه یعنی جبو کرده جی هنک هاتیه پیواندن احمد شارا هنوکا کو تماشاوانی مد بینن براستی دست ترامپ ماچ دکه و بیعت کر یعنی جهادیست تروریست دو و ایریجی اوا بردوامیا النصره القاعده داعش ایرو خودوار نارنتوی دا چاوا مشروعیت خود دده او کرن و لوما بیعت دکه ترامپ را و بویا وای گارانتی جی دده ترامپ شو اشکرا جی خواست یک ده بیجه کو لازم هون پیمان ابراهام یعنی پیمان ابراهیم که دنابرا اسرائیل و چند ولایت عربا دا هاتبون امضا کرن سوریه و اقتدار احمد الشارا جی او پیمانی دا جی بستینه به کلتی پیمان ابراهام چیه سری دا قبول کرنا اسرائیل چبه اون تماشاوان ما دزانن اکو نزانن جوارا بیجن سوری حتی ایرو جی دوی نابین دا او که سروکی حکومت عراقی ایرو بیانه که دا گوتی هم او که اسرائیل قبول ناکن یعنی işte baş bu got tişteki nuye le Trump eşkera diktekir ko seri da daxwaza awel peymana Abraham kabul bikin ev jî tevê wateye ku Sûriyê di nav welatên Erebada a bi tundî dijî İsraîl derdiket hebûna İsraîl wek dewletekî meşru qebûl nekir yek jî Sûrî bû vîya hûn qebûl bikin di vîya da ji divê peymanê re hereket bike meriv di vîya da evlekariya jeopolîtîk a İsraîlê
hatiye evkirin yani toni lazime garanti bedin İsrail ku tücari İsrail Suriye hembere İsrail tişteki neke nebe welateki üsseki hembere İsrail tişteki bike u meşrutiyeta İsrail'e kabul bike o tişteki pir girane vakta vahabe vek daxwazê İsrail jî pêk hatiye şu an dizanın serî da İsrail jî di nav vê senaryoda ê ku Elşara aniye yek jî İsrail'e dinê jî belkî tu ser tamam bikî yani bila ew be teröristên biyanî û bi taybet jî teröristên Filîstînî nav nake lê merev dizane ku Hizbullah, Hamas ve evdinin bunu derhinin. Devirda gelo keko evki Türkiye jitine mesela kod beje teröristin biyani Türkiye vakti kod teröristin biyani basa Kurdat ke ya basa evkin Ali PYD û rêveberiya xwe ser dike gelo duê da jî ew kekî tune yani li hevkirinekî divî xalî da jî tune bi Amerîka re û bi Sûriye re û bi ew kere ez bi xwe şahsen ne bawerin yani ji ber ku Kurd eger qasit hinek PKK iyi bin werin wê derê ki Türkiye viya dibêje dervê Türkiye kes nabêje ew be ew tiştê hudud kiriye lê Kurd ew ê xelqekî resene û ew ê wê derênin wexta biyaniyên teröristên biyanî dibêjin teröristên cihadîstên ê hewlatiyên Sûrî di ne navdanin wana terörîst qebûl bikin jî ne di wê evê daye kapsamê daye ez bawer nakim lê weka min got xalekî din jî heye tê da mesela dibêje ciyê ku kampên ku IŞİDî tê dane teslîmê hikûmeta Sûriyê bikin divê ji beş ew kere Ehmed Şer'a re gotiye wê derê bigirin tu zanî ev daxwaz ji serî de daxwaza Tirkiyeyê ku wê derê ji dest ji bin hîmaya Kurda derbixe bi wê awet hêza Kurda û Türkiye çi Amerika û hevpeymanên wî li wê dibêjin Kurd mesela IŞİDê da hevpeymanê me ne mera kar dikin û ji bo wî jî em piştgiriya Kurda dikin lê ew nakin wextê ku ev kamp ji bin destê Kurda derkeve ya ji hêzên ew kê derkeve ew çax ev behane jî ji ortê ranabe bêguman ji aliyê Kurda da du nokta girîngin di van xalan da yek weka ku tu dibêjî ev kampên ku Daeş û malbatê wan tê danin diya Tirkiye zû da vî tiştî dixwaze ji bo ku ji destê evê vê gerekçe ji ortê rake lê Kek Mîrza anha bi wî halê xwe di vê rewşê de rewşa fiîlî da rejîma Şamê Elşara ne di wî quwetê dayê ku karibe wan kampa îdare bike ev wek te jî xwest işaret bikî daxwaza Tirkiyeyê yani wek Tirka ew bike Türkiye tu zanî Tirkiye wextekî gotûbû eger pêwîst bike em dikarin biçin wî karî ji bo Sûriye bikin li wê diya kesê dî qebûl nake yani ew nayê hesabê Tirka Amerîka jî ne jî welatên dinê û İsraîl hele qet qebûl nake û dunya dizane ku yani ê ku Daeş ew kiriye Tirkin Tirkiyeyê loma ev daxwaz qebûl nabe lê weka ku ortak payda bibîne ev em tu zanî hani Trump insanekî çawa de ez wan jî neşkin ez bi vî awayî şîrove dikim yek ev nokta du diya jî petrolên evê xwestiye ku Elşara bide şirketên Amerika petrol gazên ku li Sûrî danin ev jî ji bo Kurda tiştekî xetere lê di ser viya da zelaliyekî tune di van du nokta da tevî vana jî meriv kare bêje ku mesela
Kurda u Rojava wek di bin masê da tê münaqeşa kirin. Tu taraf nexwestî bilhassa Tirkiye naxwaze ku eşkere wan platforma da ew bike. Lê fikrê min a şexsî şîrova min ev e ku yani Trump jî û tarafên aktörên dî jî di mesela Rojava da zêde kêm statûyekî jêra qebûl dikin. Her tişt di gor tilê Tirkan naçe, hinek jî bi proja evêra jî girêdayî ye. Yani proja İmralê, Abdullah Öcalan, Devlet Bahçeli û Türkiye bê teror bê projeyê girêdayî ye. Ev tiştan ne zilalin. Dibe ku em tiştê ku bêjin şîrove be. Ez zêde dirêj nekin. Dixwazim tiştekî van noxta da ew be tu ser tamam bikî. Lê netîcê wî eger meriv bêje wek encam meriv dikare bêje ku Kurd lazim e takîb bikin wî tiştî tarafê xwe zelal bikin metirsiya herî mezin tu zanî eger Türkiye û Sûriye tarafekî da cî bistînin wek Amerîka û Rojava û evê da ji bo Kurda ciyê Kurda teng dibe ji pêşiya Kurda tê girtin. Yani her demî da wiha bûye. Wexta Cumhuriyeta Tirkiye jî ava bû şerê Kurtuluş Savaşıya Tirka da jî wexta Tirk acaliyê İngilîz ew da hatin qebûl kirin Mustafa Kemal Kurd têk çûn. Ev metirsî heyî lê rewş ne rewşa berî tevî viya jî Kurd wextekî rast e ciyekî rast e û müttefeqên rast ra danûstandina xwe bike û di viya da jî yani ne zêde ew bejî zêde kêm tiştê ku ji bo İsraîl baş be ji bo Kurda baş dibe ji bo İsraîl xerab be ji bo Kurda jî loma parametre yek jî ew helbesta İsraîlê ye. Belê yani divir de elbet daxwaza Amerîka ji Sûriye ku peymana Abramê imza bike yani hebûna Filistînê devletbûna İsraîlê qebûl bike ava gelek giring e. Giran jî min anî bîra te serokê Iraqê derket got ava ji bo me ne mimkûn e tu ew kekîme wisa tune em dizanin ku sibê du sibat dê li Iraqê zîrveya Ereba jî bicive ew dê li wê were bikeve rojeva wan jî ji bo wî Iraq jin hava helwesta xwe diyar kir. Mesela petrola li Rojavayê Kurdistanê em zanin petrol ji serî da di destê Amerîka de lê Kurd diparêzin Kurd ew dikin wek resmî jî ji bo raya giştî jî Kurda derxistina pêş mesela çû bi çend mehberê bi şer'a ra Mazlum Abdî çû mesela petrolê imza kir ku dikare her ewkekî mehekî ya jî ewkekî hinekî bidewan proseyekî bidewan ew li wê imza kir duwê de hata ew kirin ku ew petrol anha di raya giştî de ewkê Kurda da dixuye di îdara Kurda da ye her çend Amerîka li wê zilhêz be û hemî tişt destê wî da be jî lê resmiyeta wî wisa hate qebûl kirin. Êca Amerîka ku ji Sûriyê dixwaze ku petrol û gaza Sûriyê wek peyman bidine Amerîka ez dibêjim divir de hinekî ew heye ji ber ku Fransa jî di lîmana ewkê da lîmana Sûriyê ji bo 29 salî kirê kiriye. Yani ewkê gümrük û nizamçiyê lîmana Sûriyê ji bo 29 salî kirê kiriye û şirketekî Tirkî jî şirîkê wî ye ew jî duwê da ewkê wî çi qasa hîsa wî heye tê de nizanim lê ew jî duwê da şirîkin. Divir da mesela petrolê giring e mesela petrolê giring e dikare ewkê Kurda
جبني وجلك ضعيف بك وتكره خرج بك اجا دست كردا دا برا كردا ورا يمذاكرن او خرطر به لمساله كردا و بشتوي كونفرنسي حتى ناهي بيجن هياتا خدشنا كرنا ونتشنا يكسر بحكومة الشرع را ندانا نستاندنا از ویژن توی تاجی درنگ مانه دوی هنکی دوی واریده دوی هنکی اوک بن زودتر بن بلاز بن اگر نه وای هنکی تشت ترمپ کفشنا که تجارته عقلیوی تجارته کاره سبدسوا بیجه حمید تشتی سوریه بدمن و تجی بس روکی سوریه و حمید تشتی دستی تدا دکارم ساجی لهف بکن کو قاب کرده دوی دا تشتک حساب نکه گلو دکاره وصاب که اما بيجن شريكي ويك فرنسا وإدناجي وقبول بكن ياجي روشان نيو آن هالرجلات نافين تقاسا ويجي قبول بكن أو جي نقاشية أو جي نقاشية لدوي كرت هنا كي داستي خوا زوب جرن زوب كمنا روجاوي بتشن بحكومة سوريا را داخوازي خوا داين نورتي و لغور كل هاف كرنا وانا بينسير ماسيب وانا بدن بستينن اگرنا قکفشنا که واس بدوس با زیروا عربا جی دجوا دکارن لوی بریارن باش قجی وکی دنجی بگرن اما بنرن کا چواد به نان دکارن شروفه کی کا چت اکریه درته جوا ام ویجی نزانن ل مثلا سوریه وسا احمد شرعجی و جناب تجیا او کر و رسمي داجی مدید بو مشروعیت خود درخست او کر لوی پسند کر جالی امریکا و امریکا جی 4-5 تشت جي خواستیه اوانا جی جبو شرع زعف گرنگنینن جبو گرنگنینن کارس بدوس به همیا جی امضا بکه ما ترکیه امضا کریه سوریه امضا بکه چیه نکه چیه شفاهاتیه کتی حتی نیده سوریه بدی تنامن زیده اوکنینه ده سوریه ویجی قبول بکه ده سوریه قبول بکه اگر دولت اند زیروا عربا بتندیل تجدرنه بتندیل تجدرنه که ام دليد نرنكو او بيمانك السعودي وقطر ونظام كي بسوريا بامريكا را تشيكريا ب 600 مليار دولار ونظام تشتوسا 4 تريليون هناكي زحمات تبات برانيا الدولة العرب جي ايكو امزا نكنا وانا جي امزا بكن و اسرائيل بسر بكبا اسرائيل تشقصا دي وارده كرداج بو خوا تشقصا او دبينا او جي نقاشات كرس بيدس برجوانديه كره بيجا ولا افقص من هاد من ناكري وناكر مش ناكر كره ويجي بيجا لوقت كو سوريا جي امزا بك ترسا اسرائيل جي سوريا نامينه وسينوري خواجيت كان لهب او بكن شخوا ترب جي خواستيه كو وان فلسطينيا جي جوي دربخه ومساله يشيد داجي علي كاريا ويبكه اجوان تفا بجيب بكن روشه كردا لو هنا كيت كبا خطريه دوي كرد فيها وسا قبول بله ام دربازي باب مجاره دن مبن ام دربازي مجاره خويدن بدمن بله ام بيجن ام هاتن بروسا امرالي و بيجن دولتا تركيا ام دي باخچلينينه دولتا تركيا و البته علي دنجي عبد الله جالان و درو دوريوينه كلام بك تو چه بيجي كلام بك تو چه بيجي يعني ازدواجم اف بروسا دولة تركيا وكي نهاجمه باسكر مثلا رجلاتا نافينه ديزاينا نوية رجلاتا نافينه تركيا وان خطرية جبو خو هناك خطرية ديت مثلا كردا خطرية وانه او كي وانه هري مزنه دوی پروسه دا ديزاين كرنا رجلاتا نافين ده البت حتى كرد ام دبيجن حتى كرد ناجيجن ما في خوا دي او رحتي وبرجواندين دولتين كنت خوازن رجلاتا نافين ديزاين كينو بدني دي برحتي افا بسرنا كذا يعني سبيروج دي جلكي استنجين جرينجي دركبه جبوي خواستن بيشيا خوا تمیز بکن دخوازن پیشیا خوا تمیز بکن هنا کی ما فکر کرداجی لگور روشاک و آنها هیا بین زمان و یا جی بدنا قبول کرن ل
ترکیه و خطریه جبو خودید هم مثلا سوریه دا جبو خودید هم مثلا ایران دا جبو خودید و عراق دیسا وسا و هروا یا هری گرنگ باکوری کردستانه de peşka van sibedisva ku perçek qasım misqala ki azadi li Rojavayê Kurdistanê ya o her hal li Rojhilatê Kurdistanê çi bibe de peşka wî bibe nebe Tirkiye ji ditirse ku bikeve Bakurê Kurdistanê û de bikeve jî ji bo wî Tirkiye xwest pêşiya wî bigire ku ava salekî zêdetir e ew biye دوێ دا لەگەل PKK û لەگەل ئیمرالیê li hev kirin û xwestin vî pêvajoyê heta ku ji wan tê ji bo ku Kurd li her derekî negîjne mafê xwe belkî pêşiya wî bigirin lê bi awakî jî eger em ew jî bikin با آواکی جی هنکی جی برجواندی کرده دابوجی کو PKK هم بجن چک داینه مثلا چک دانینه ده برجواندی کرده دابو که اول چندین ساله کرد بجن چکین PKK ده برجواندی کرده دانینه ده PKK چکا داینه و لروجا ایروژینه لتکنولوژیا ایروژینه نکاره وسا شهر ببه شهر جبا کوری کردستانش خواهد درکتوی چی بو روجاوا چبو باشوری کردستان ام دبینو وان روجا گندین تلویزیون کردی دم دبینو کو گندی چقاسا راحت بونه چقاسا کیفانت کو اوه بزورن نزدیک 65 حب گند والا بونه نه گندی هدی تخوازن وگرن گندی خو وگرن سر ارض و اراضی خو کلوه او بکن اوا بتنه برجواندی کردا دایه و هر وها کو لشکرین دولتا ترکیه کل نزدیکی 8 جی شخورا بارگاه چکرون که جوی درکوین بچن اوج راحتیه کیه جبو باشوری کردستانه دوی نافبینی دال البته اداره باشوری کردستانه جی وکی اگر هم بجن فاکتوری وی یا اکتوری وی باشوری کردستانه جی مرف دبینه که با آواکی کو درکتنا PKK جوی هرمی یا چکدانینا PKK لوی اوکی د برجواندی کرده دای هم لباشور هم لباکور هم لحمی پرچین کردستانه اوانا جی با آواکی دنوی وک اکتر تیدانه وک اکتر ام دزان دبینه ایرو دبینه که پیوندین ترکیه که کنها زوری امریکا و زوری اوروپا زفر اوروپا وقتی که به روسیه را بود خواست به چینی را بده بستینه و نظام چه بلکه اردوغان 10 ساله های داویه و ساکر به روسیه را بود اگر اردوغان گازا روسیه نفروتا برای ترکیه نهتا اوروپا نهتا او که نه روسیه بلکه اوشیش برچین هم وک ایرانه ببو ترکیه ورده او کر خواهو ساخویا کر ایرو دیاره ترکیه وانا دبینه اگر دوی خطی دا نبه ده هنه کی تشتین کن هاتنه سر ایرانه ده بینه سر یاجیتنه سر روسیه ده بینه سر ترکیه جی ترکیه رابو خطا خواه بوی وک جناب تجی باس کرد دروش بری ها که به ترمپ را کتا وی دیالوگی برای تلفون یاجی برای او که کتا جوینا وان به شرع را و هر وها داخوازه لحف کرنا روسیا و اوکرانیا که جویناوان ایرو ترکیه حتی که پوتین باتا ده ترمپ جی باتا ترکیه پوتین نه ترمپ جی جبوی نه یعنی اوجی لوی دیسا او تکه که ترکیه به همی آوای خدا جارکتن خدا آلی ناتوی جارکتن خدا آلی یکی اوروپا دوی دا برجواندی خود دید او که PKK مگو باشتره که چک داینه لی فسح کرنا وی از بیجم زیده معنا تنه تده جبر که PKK تنینینه KCK هبو دناو KCK دا بلکه بدهان او کن شاغن که PKK درست کربو تده هبو وکی پژک هبو وکی چیه او که رخصتنا جنا هبو وکی کنکه هبو وکی ورحصل هبو
دنا وانا دا PKK بتاني خو فسح كريا دنا حميد منن در چند روز برنها لدياربكر جوينكي چيكرن وكي دتقاي بري كل دياربكر هبو كجالي PKK والي اوكي سيفيل وهاتو اوكرن جاركدن با اواكي دن درو دورا توب كرن لوي جاركي دن اوكي خو اعلان كرن يكتيا خو اعلان كرن ياجي تمزرينا خو اعلان كرن با اواكي دن ودي سوك دزگل و دمينن اوروبا كاتشواد بل لاوروبا وكنكه ونزان كنكه يك بشكي جوي كجكي بو كنكن هاد دمينه جبوي از بخوا نكارم بيجن كو PKK بگشتي خو فسح كربا و PKK فسح كرنا PKK جبو بشاروجم امي بين نوي خالجي يعني بوان اوكا دي تركيا جيفا اجانا زور دسترد و الا سلاحا بن چاف ديريا مدهون تسليم بكن دبي نظام كادروي و لفلانجي ورند او كرن و باواكي ايكو ام بينهندر لغور سوجيوان اميوانا جذاب كن اميوانا عفو بكن اوانا نظام تشبكن هر روز تشتكي دبيجن اوا هي دي سي چارمه هاجي البيشيا ما هي او هي زلالتر ببا ل حتى انها تيخ ياكرن داخوازا تركيا و داخوازا PKK و ايرو PKK تدايا او كو كرد لباكور كردستان نجيجنا ما في خوي ملي ما في خوي ديمقراطي يعني داخوازا تركيا و في بهواجوي آنها اوه لپیشیامه دویده چقا سب سرد کبن نها هلبت بعثا زمان تکن بعثا نزانم چید کن ولی بلدیه دست بکرنه خطا زمان کرمانجی کردی دانینه و فلان و بیوان و خوازن جاردن باخچه زاروکا و نزانم کرشه و مرشه جاردن دست بکن زراراویتن و وان ها جناوات دزگه زمانا زیده تکن وک ایرو که 15 گلانه بشه روژا زمان کردیه لهر دری درکتنه اوکی حتی انها جبو زمان هلبجارتنه لدش درکتن آنها درکتنه باسا زمان تکن باسا دستوری دا زمان کردی تکن فلان بیوه لی دا اصل خدا اوکی وان دیاره که تخوازن مثلا كردي هدي جورتي را بكن وديسا دولة تركيا حمي اكتورن لتركيا بارتي وريخستنين وانن لتركيا دفجن ام مثلا مجلس تركيا حال بكي مجلس تركيا دا كرتننا او مثلا كرتا چوالوي حال بكن او جي ديارنينا يعني اگر بخوازن مثلا كرتا حال بكن دفي هر دو عالبن دولة تركيا با و آلیان کردی و پارتی و ریخستن ملی کردی و هر وها شخصیت و اوکن پیکاتن که دوزا ستاتویا کردی تکن دبی هر دو آلی رونن وسا او مسئله حل ببه ل مجلس ترکیه ده که حتی ها ناوی کرد و کردستان و نظام چه قدغیت ده زمان کردی هی زمان کی اوکه که چه اوی حل بکن چاره سر بکن انزانم از بخواه تو اوکه کی تیدا نابینم کرم که یا بگمان او پیواجوه اکو جبرکو ناوی دی هم نابینن هم ده بیجم پیواجوه امرالی یا جی بگوتنا دولتا ترکیه کی به ترورسیز ترکیه فلان yani Kurd به هر آوایی هر جهتین جواتا کرد به اوی تعقیب دکن گلک فکرین جدا هنن گلک حلوستین جدا و حیسین جدا هنن دیواری دا یعنی دوی پیواجوی نرخاندن و جی نتیجه درخستن مهمه لی اوقاش زوره خویای پیواجو دریجه یعنی قط نبه ساله کی بلکه حیا سال و نیوه کو لسر وی پیواجوی دولتا ترک
İmralı و قاندیل و هنک اکتورین دنی دولت دنی جی دناواندا تی مناقشه کرنه و به بیان دولت باحچلی اشکرا بو و تجی اواوی گوش برچه ترکیه براستی مجبوری هنک تشتایی جتر ساخو مثلا باقیه ایدا او مثلا پروژه دریجه و او قضیه دریج باجو یک اوه دوی پیواجو ایدا گلک aktör و faktör hemen yani aliyeki devlet Türkiye, aliyeki İmraliye, aliyeki Kandil'e, aliyeki Başure Kürdistan'e ve her du aliye hem Parti Demokratik Kürdistan hem ji Yekitin İçtimani Kürdistan serida u fiili navdanın ve aktörün faktör hatta aktörün teda و به اوه کی مزن احتماله کی مزن به امریکا و نک دولت دیراجی او دانساندن هیه لوما مره وک پروژه کی دمه کی دریج دا هاتی حاضر کرن ببینه به وی چاوی میزه بکه او پروژه دا چه هی به چه خورا بینه tabi او قابلی مناقشه تشتکی دور و دریجه دویا دا او پیواجو جمرا نزلاله yani وکمه ج خلق مرا ملت کرد را و دروین اکتورین کو فیلی ناو دانن درویوان همو پارتی ریخستن سازگه و دزگه این سویل را گرتیه نزلاله لوما جی مرو چه بیجه وک ده شیرووکی کسین و تثبیته کی بیجه یا جی اوهای اوامن نممکنه لی پیواجو دا تشتی کی زلال هیه پکا که جبو چکدانینه بریار دایه و خو فسکریه دوان هر دو تشتا دا بریارا دا کرد ممنونن به توایی وقت تیجی گوت بری دا ریخستن پارتی و ریخستن این کردا و روشنگری این کردان طرف این کردا گوتن کو او شرین پکا که ضرار ده ملت کرد ضرار ده حرکا ملی و دموکراتیکا کردستانی لازمه شر راوستینه و چک برده او سرویا مطابقات هی نو همو کردادا او تشتکی باشه و بگومان اگر وهابه وقت دیسا تگوت گلک آلیین جواتا کرده تیدا منفعت بینن گندیا بگره اصلافا بگره تجارت صنایع یاترمن گلک دیواری دا تحصیل یا او یا درجه کی ریا سیاسی و دموکراتیکی هیا درجه کی زده هیا درجه کی دی بیجمش برکو دیواری دا شرح من هیا چیه یعنی PKK اری چکدانیه جبر گلک سبب و نکردن دور و دریج بیا و هاتی اوی نقطه مجبور جی بویه و فحص کرن نایوی واقعی کو PKK به هر آوی داوین اوان خو خباتا خو فعالیت خوانینه و او بخوش دی بیجن تا بریارا کنگرا وان آدوازدمینه جی دی بیجه کو امی PKK فحص دکن او نداویه دسپیکا کی نوی دسپیکا پروژه کی نو به شکل کی نو به فرم کی نو او بردوام بکه او اخوه او فرم چیه لگور چچواک و عبدالله اوجلان در مکتوب خدا دانیه به دولت و به جواتی را هف کرنا دولت ترکیه و جوات ترکیه را yani devlet ve toplumla bütünleşme projesiye ev proje ku me digot berê me bi entegrasyonê nav dikir ê wek me
آنا بهتر نت کرنه زلال کرنه چچوی فرح کرنه جیرا ایدولوژیک سیاسی دیروکی و جواکی بنگه و گلکچه پیدا بکن دوی فرمی دا و دوام بکن جبر کو پکاکه نه یک پکاکی دنا پکاکی دا به سیویل به کلتوری به چاپمنی به دیپلوماسی گلک پکاکه هنن وک ناو فحص بکه و تشتکی مطابعیه لیوی دوام بکه بلا دریج نبه لی نتیجاوی بخورا چی بینه او مهمه جبو ما کرده یعنی از بخور بال دخوازم بال بکشیم سر نقطه کی شر چکداری لگور شرط و مرجعه لگور روشا کو مرف تیدایه لگور مرف چه کازنج دکه چه وندا دکه گور استراتژیه کی آ روزانه اوبژکتیف دبه کردی ما هنکی غلط فهم دکن وکا کو شر چکداری یا جی خودی سلاح وقت تشتکی غلطه نه جی دولتا بگره حتی همو هیزین کو دخوازن جیانا خو بردوام بکن جوارا پیوسته کو هیزی کیوان هبه خو بپارزن اشکره کو اگر هیزین پشمرگه تو نبونا باشوری کردستانی او ستاتو حیایی رو ندهات آجوتن اگر پیده سدگه و دی هیزی کیوها خورد نبویا تو کس بحثوان ندکر انا جیوان تو نبود بازاری ماسای دا لما دو تشتا مرف جدا بکه یعنی ایرو فان شرط و مرجع دا هم بریوی تکنولوژی بوی متود شهر کرن شری چکداری غلطه زرارتینه لسب شرط و مرج درکتن وک مثال چاوا ایرانی والاتی درکت جمهوریت کردستان محاباتی و آوا که خودی سیلابون و پاراستن چاوا باشور پشتی روخاندن رژیم صدام و خورد کرن چاوا والاتی سوری درکت و کرد و خودی اوه کی سبه دو سبه روشکی و کجا پارچه کردستانی در درکره حق کرده هیه حقوق کرده هیه لگور حقوق ناونتویجی حق کرده هیه که خودی سلاح بن خود به هیزین خود به سلاح به چکدار خورد بکن خود بپاریزی وان دو تشلا مرف جدا بکن نتیجه فحص کرنا پکا که گلو چه خطر هی عالی دنی دا باکور کردستان دا از بخود بینم که گلک کرد مد بیجن و باش بو دبن سیا چکان دا و حکمداریا چکا دا او هگومانیا پکا که به سلاح دا ریا سیاست گرتی بو جمرا جیرو ود ده نه از او قاسی نه وی او که دامه پکا که فرم دگرینه تاکتیک دگرینه و او والاتیا که هیشتنه و بیسکا دنی تگوه مثلا زمان پاسده مهی زمان اوی دا بیتر خو خورد بکه و او دولت چاوا دولت پکا که حیا ایرو هم بری حرکتی خطا نتوی دانن و باریکات بون نه هیشتن و ناخواز خورد بن اوی به دوام بکه یعنی نه وهابه شرط دموکراتیک دا دوک ولات اروپا بیده پکاکه ندیشت کرد نوروز خود چکن مثلا ذهنیتی مثلا پکاکه ایدولوژی خود ذهنیت خود بگورینه که کرد دروین خود کرد اندنی ریخستن پارتی هیز اندنی ولات پاریز ببینه وارا دانو ساندن بکه وارا یکتی و اتفاق بکه مثلا دوی ذهنیتی دایه حتی او ذهنیت نی گوهراندنی دا او خد نی گوهراندنی دا او دیسا او آستنگ هبن او دیسا او به
نقطه کی دنیجی احتمال تدی هی و حاضری هی کو و امبر ایران اوه کی امریکا و اسرائیل و هناکی اوه تشتکی بکن گاوا لروجلات کردستان بالاتی درکت اوه من هم وک پیشبینی هم جی مترسی و هم جی بالکشاندنه دخوازم بیجم کو عینی وک سوری وک روجاوا والاتی کی درکت پکا کجه استفاده کر و دا گرد وک واکوم دوی دره داجی بلکه سبه دو سبه سلاحین خو به هزین خو تبری پجاکی ببه بلکه والاتی سوری درکت هره و دره دا به رژیم اسلامی را لحظ بکه دوی دره دا او بکه ev haya derece ki te hesabı Amerika ve hinek İsrail o ki hinek hezindine daji. Amihim meriv teni sebebanna feskren u çeklerdan teni evavi bahsneke neticevi vi çavabın bi Kurti ez dixwazim Kurd hezindine serviya bisekinin u netice jê derxînin PKK hareketeki vahaya ku zû mobilize dibe, zû entegre şarta dibe, pragmatist e, jêra nemihîme, zû têkilî û itîfaqên nû ew dike û dizane li gor şert û merca çi menfaatên êvan ê rêxistinî dabe dike ne ku menfaatên gelê milletê Kurd be. Di wan tişta lazim e em Kurd baş takip bikin و گوریا حاضری خود بکن سر مجارا دريدا belki بهتر امثال نه دوردا دو تشتا از بکم یعنی سستبونا دولتا تک برانبر سیاستا کردستان است پی باور ناکم و از باور ناکم که ترکیه هنکی امکانا وکه که کرد بکاربن تایبت کردن که ستاتو خواست بکاربن سیاست بکن دوی واری ده هنک او که من هیا که ترکیه اوش وی پیدا برانبر وان تفگر و پارتیین که میلین ستاتو خوازن با کردستان او بری خواه بدوانا بلکه حتی ها او کنت کرزیده لجوی پیدا د دولتا ترکیه برای خواب دوانا و حتی که بکاربه کارو خبات وان دا آستنگیا درخه یا جیوانا بگره یا جی با اواکی دن د دولتا ترک بزوروی دره و آدنه او که پکی که زیده تر دیسا د دولتا ترک او پروژه های که دایا پیشی اقا بوی پروژه د سری دا جی مباس کر جسده ست خوازه همی ری لبر ستاتویه کی کردی یا جی لبر برجواندیه کی کردستانی که ری لبر بگره جبو وی پروژه دست بکرنه و ده ویاجی جوی پیدا برای او که کتباس کر پکیکه و درو دوری کتباس کر ده بخوازه بوانا وی ری بگره وی ری دجنرب که وی ری نظام که مثلا جوینا های دیاربکر دیویژن 301 کومله یا جی دزگه و نظام چه هات نه به را او بکن اوا پروژه کی بو که حتی ها ستاتو خوازن کردستان تخواستن که به پروژه کی وسا کردا بینم به و د بنگه ها ستاتو خوازیه دا دزگه کی آوا بکن بوی آوای آنا پیشی لگرتن دولت جری لوان خوشت کرد و د بنگه هاوی والا بکن جبو که بنگه هاوی تشتی وی پروژه وی بیرو بوچونی والا بکن وی جوینی چکنه وی او که خواه سازیه خواه پیکانی جیرو پیدا جی د هر پنگاوه کی وسا دا د اوانا درکونه پیشی لجوی پیدا البت او ستاتو خوازن که بحثا دولتا کردید کن کردستانید کن برجواندی وید کن دوی پیواجوی دا
اوانا چه دفکرن یعنی او چه دفکرن دبی چه بفکرن دبی معرف چه بکه که بکار به هم پیشیا وی پروژه دولتی که به پک کرا دست بکره ریاوی بگیره و هم جی کرده با آواکی دن برخستنی بکه و بکار به بینواره دانه سر ماسا که بیجه بنره که دولت خواب تنی نکاره وی مسئله چاره سر بکه ام لورن اگه هم تخوازن ورم مرا چاره سر بکن دوی کرد دوی آلی دا ریا خواه وکن دوی آلی دا بفکرن و کار و خبات خوشی لسر وی بنگهی بریوه بن ایجا که او چوا دکن ازش تپرس برای عزیز یعنی tam tiştekî ku Kurd bi rastî li ser serê xwe bêşînin, bifikirin û encam der bixînin jî esas mesele ev e. Herkes tabii takip dike kanalenin, televizyonenin, internetê gundî jî li gundê xwe li serê çiya tiştek ku ev dipeyivin takip dike. Lê ji me Kurdara di ew rewşa ku Kurdistan têdaye ew pêvajoya dîrokiya ku destpêka sed sala 21 da Kurd û Kurdistan têda derbas dibin vî pêvajoyê em baş tehlîl bikin di vê pêvajo çi dide ber me Hereketê Kurdî bi tevayî çarparçê Kurdistanê vana derxînin ortê û pêwîst e çi bikin, çi pêwîst e ew bikin. Li gor min di destpêka 21 da sed sala 21 da yani milletê Kurd û Kurdistan di şart û mercên rojhilata navîn têda derbas dibe, dunya de têda derbas dibe bi pêvajoyekî dîrokî da ye. Ew hadîseyên ku wayî saetekê em li ser şîrove dikin jî têda dervê wî hinek pêşveçûn henin, hinek guherandin henin. Dinya tê guherandin, rojhilata navîn tê guherandin, nûwa dizayn dibe, dinyayê da qutub çê dibin, Kurd ê çi bikin eger em naxwazin dîrok dubare bibe destpêka sed sala 20 çi hate serê Kurda lazim e hazirî bikin. Di tiştên bihîm henin. Yek wek em ser me şîrove kir dîtinê xwe got Rojava ye, pêvajoya İmralî ye, Başûr e, haziriya hemberê Îranê tiştekî kirine vana hemû mesela Kurd û Kurdistanê dîrek alaqedar dikin û Kurd di vê evê da wek bûne taraf wek ne aktör bin jî wek faktöreke têda cîhenin yek ev hesas e adinê jî meriv tespîtekî bike dê Newroza 2025 nîşan da ku ci çar aliyê Kurdistanê û li sera serê cîhanê ciyê ku Kurd têda henin di nav Kurda da milletperwerî xurt bûye. Milletperweriyê ku wiha cana ez bi milletperweriya milliyetçîtiya veşartî tarîf dikim xurt bûyî wexta firsat dibîne, wexta valatiyekî derdikeve ya jî şart û merc lê têne derdikeve holê çend hadîseyên wiha da me dît yek mesela hadîsa Kubanî da berxwedina Kubanî da çûyîna peşmerga da mesela Helepçeyê da Kurd ew milletperwerî potansiyela xwe hinekî dan derdê vê Newrozê da merê dît ku bifikirin ciyê ku wek Urmiyê bacarê rojhilata Kurdistan Faris û Azerî dibêjin ew ê me û Kurd qils bûn wek ewekî derket, volkanekî derket. Çar aliyên Kurdistanê xelq ew bû
قصد من چیه؟ بنیدا کرد جه خورتا گنجا بگرم گلک جارا گازنا دکن خورت اشتا دورن او کناین نبی ویرامه وقتا مرو دبینه که خورد جیته دا چه هیجان دانن چه کلجان دانن و چه لگرین دانن تشتی وادا مردن نوروزی دا بالحسابی نوروزی دا نوروزا کلنه چهار عالیین کردستانی دا پیروز کرنن نوروز به آلا کردستانی به عراقی و به رسم قهرمان کردستانی به هر آی وک ملت وکا کو مانیفستو دنیای را بیجه چهار دولت دا کرکر را بیجه کرد نمرنه کرد دیجین هاویا چی ما خوازم بیجم که کردی براستی لگور وی پوتانسیلی گور او پوتانسیل کد بی از تیم نه حاضرن برسی واویه بدن چهار پارچه کردستانی دا و باکوری کردستانی به طیبتی ایکو خطا ملی دانن لازمه خود بگوارینن لازمه وی پیله ببینن او پیله که خورته و برسی واوی پیله بدن و ای چاوا بدن و حاضری آوان چه به او حاضری د ایدولوژی سیاست دا رخستنی دا دیپلوماسی دا د هر واری دا فرم نو پیوست دبینه تاکتیک نو رخستنی کی نو او دبه امسر وانا لازمه بسکنن وانا مناقشه بکن و گور ویا بدین نتیجه کو کار بن برسی واوی پیلا کو جبنی دا دکله و تی کار بن بدن یا نه وهابه خلق ملت ما بوی پوتنسیال خو 10 گاو 15 گاو 30 گاو پیش دایه و اگر ام هبن تیوی واتی کو او ملت هیه حاضر هنه تشتی را دجمن ناوی تشتی دبینن فرصا ترکیه جیش بر ویا بکو او پروژه داد دست پیکرن لی مالسف امری خستنه لکردار روشنبیر اکادمیسین لازمه بهتر ببینن پیش روژا خو لگور ویا ایار بکن وانا دا یک بگمان به قید و شرط یکتیه جبو باکور قط نبه ایکو خطا ملی دانن به قید و شرط به اوه لازمه ورن با هفوده خلق ویاد خوازه ده کمخباتا دیار بکری و آوانه دا کو جوالی سه پارتیا دورا بون چند پارتی ویژی نشان دا کو اگر ریخستن پارتی کرده حاضر بن به هفرا پلاتفورم کی ملی تمثیلیت کی ملی ده وک ارنسک یا جی وک پارتیا کی چاتی یا شمسیه تشته کی او به قادرین بسرخ بخواه روشنبیرین کردان ویسکارین کردان خلق کرد حتی گندی اسنا اوی پشت بدن لی امورن با هفو دو روجا سه روجا چالشتایا کم خباتا بکن و گلک تشتا بیجن هر مالا خود تشتکی نکن نا بجبر کن مدید کو روشنبیر کرجی دی بیجن نره اگر هون گاو با بیجن ام ناین یک و نا پارتیه ده ودا جیناس دینن لی دوی پلاتفورمی اوه کو تمثیلیت کو ام ببینن ام دوی داره دا جی خود بستینن او مساجم ذکری و نتن کنکرتن لازمه یک مثلا یکتی آدنجی ام بری خوب بدن برسیوا خورتا و پیرکا اویجی بدن به شکلی که ام خود سروان فرض نکن کاربن داخوازی وان نیرینین وان خواستنی وان چنین باش فهم بکن وقتی ما اما تجيبو وقت ما اوكنين اللي اجي تخازن في واردات چند تشتا بيجن براستی او هر دو چالشتای باش بون لی انجام اوی چالشتای حتی هم ندیتیه یعنی او کسین که
تويدا بشتار ببون وروشنبير وولات باريز وآليندنا داخوازي وان وداخوازي بارتيا كدويدا أو بارتيا كوي داري وي أو كي آماده كربون برای دبرن داویه دا حتی انها مندید که جبو یکیتی و جبو فرکرنا بنگه ها یکیتی بنگه ها بهورا کار کرنه تو او که حتی انها مندیدیه تو اشارت تو امره که حتی انها تنه ده هبه تنه به از زف او کنینم جبر که جنیزیک و ام پارتیین او که خواه ناز دکن لدوی کرد هشیار بن وقت چه سال هفته ای که پکک رابو گو کردستان کی سر بخواه سوسیالیست و یک گرتی چار پرچه که مدزانیا که کرد سلاحی جی حز دکن دو گله و تقاند و خلقی با علی خواه کشاندن ایروژی ام دبینن که پکک با آواکی دن ایجا برایکی دن کتنا روژه دخوازن کردا جارکی دن مانوپله بکن کردا جارکی دن وصا بکن کل با خواه بگرن حتی او دولتا ترکیه بکاربن جره در بخن جبو که پارتی و سیاست ملی کردستانی ستاتو پاریس بکاربن وی او کی در بخن پوش بکن دوی بکوینه ناف خلقه دوی کنفرانسا چه بکن یک آلی دو آلی بتنه نزانم چه کنفرانسا چه بکن و بحثا وی پروژه بحثا وی پیواجوی بکن که خطریوی چیه و دوی کرد جبو ویا جبو که جوی خطری خلاص ببن که کرد چه بکن چاوا بکن چه پیوسته بکن دبی لسروی کارو خباتن کردستانیان کارو خباتن پارتی و رخستنان وسا دوام بکن اگر نه نهاد دویجه یا ستیرکا مزنده از او که نبینم که او پارتی و رخستن کردستانی باکوری کردستانی بکاربن به هورا یکی تیکی چه بکن یا جپه کی چه بکن یا انی کی چه بکن از وی تشتین ها نبینم از هیوید کم از شاش در کبم او که دا تو چریس که کی چاک تو روناهیه که دویواری دا تنه دوی بشتارن ما یاجی آنها اکو ما او دکن دشوپینن جدر و دوره خواه بچن جوان پارتیا بپرسن بیجن که هون لکنه هون چدکن چما وی کاری ناکن برای هرم بپرسن او پارتیان جی او ریخستن که وی وان چالشتا یا چه کرن کم خباتا چه بکن برای برسفا خواه بدن بیجن والا مسئله اوه و ادی چت خوازم بیجن برای بیجن و که خلق جیوانا ناز بکه یا اوک دوی جارکی کرد بیجن جه دولتا ترکیه را بیجن چارەسەریya پرسا کرد مجلسا ترکیه نینه آلیین کردستانی آلیین کرد و آلیین ترک دبی لسر ماساکی بجون او بکن و دوی دیسا پارتی و رخستنین ما اوی خطریه های کنها دست بکر دولتا ترکیه و پکیکی به هورا دست بکرنه برانبر وی کار و خبات خواه زیده بکن بکمنه ناو ملت بکمنه ناو اوکا دزگه و سازی و سویل چه هنه بوارا بدن بستینن هر وها دوی بله یعنی تشتی که او ببه او دوی در کون د سالونا دا کولانا دا و یا جی ده هر دری دا ده مدیا جواکی دا اشکره با اخفن که آستنگی چیه که او نکارم پینه باهف که آستنگی جکو درسته کی نای دوی پارتی و رخستن مجی اشکره ویا بیجن که خلق جی لگور وی طرفه کی بگره که آلی کی بگره او آلیه که تخوازن وی تشتی بکن دلسوزن صمیمین دویواری دا که خلق جی و ولات پاریز جی و روشنبیر جی خواه بدنوه و دوی بنگه هکی وسا دناف خلقی دا اف پارتیانا بنگه هکی وسا جناف خلقی آوا بکن جناف روشنبیر آوا بکن و از وکیدن تشتکی که از بیجم تنه انزم از باور کم تو حبس عب یکی جی سیده آلفشن پرسکی کربو
و هر وها فایق تونشتان اویجی پرسکی کرو نظام پرس یا پرسابم بلا بینه نری سیده هبو و فایق گلو بدیتنا و تکیلیا نتانیاهو و ترامپ خطری داره ام خواستان بینم لیتو زانی تخوازی تو برسل بده يعني قول ميجي دباكو هناك تفراتي دا النظام دا او باللي ترامب او كسكو بجاية كمين سيونيست ازم ترامب او كسكو قدس كر بايتخت اسرائيلي ترامب او كسكو او لكاريا اسرائيلي بري هر تشتي دبينه لی نشرته کو هر تشتی کو نتانیاهو دخوازه و کوی پیک بینه مثلا حسیا دا افتال اوه که پیمانه که چه کرن گلک انسان جویا درد کهون نا یعنی سدی سد وقت نتانیاهو نا به خلق اسرائیل بخوشی به هر هوایی دنه به نتانیاهو رایه و نورماله ده تشتی که وها ده و جیرا گوت بچه معقول به اوجه تشتكي نورماله يعني وقت عقل بدا اري از بشتاتما اللي تجي بتشكي رياليست حركات بك لو ماجي از بخو نا ابدا وقت ترك ياجي هنا كيدي دبيجن في تيوري دخوازن او بكنكو بتا ترامب ونتانياهو انها ناوكن اللي تشتي تفرات ده نورماله هبن بله پرسکیدن taş çi bu tunç bu ki bu pırsavi فایق تونشتان ilk çevre daxwaniye xuda got Amerika Fransa PKK peyam şandiye ku Türkiye ra hevwere ve peyamê wastan neçivan bazdan şandiye agaya ve me şahsen direkt agaya me tune ile axaftana xweda jî me got ku divê pêvajoyê da ya jî divî projeyê da Başvuru Kürdistan'ı vek aktör tedayı, serida tedayı, çencara hatına Neçirvan Barzani bixwe Ankara'yı jî ev mesele bu, ev danûsandin hebu. Ana jî belki rojane danûsandin avan heye, feskirina PKK, çekberdan û hela silah çawa ev be hatta van derecede bi hevra ev dikin tiştekî normale. İlknur çevik demeki teddi evi danışmendi Cumhurbaşkanı bu o demeki be mamcalara tekliği per baş bu zudayı beden mai tişteki god ne tişteki vaha kurd nizamın normal ku Amerika o Fransa ve dici bir şekilde de bir projede hani برچه مرد بیجه وقتا پک عبدالله جلال ناما خوشاند و او بیانات بلا کر جه یکتیان نتوان بگره امریکا بگره همو دولت اوروپا روسیا و چین تیدا همو یا گفتنم پشکری دکن تیوه واده گو پروژه نتنی دناو PKK و ترکیه دا دناو باشور اوی دای گلک اکتور هنن لوماجی زیده نه بالکشه چیزی که او دبیجه gayet normal. Le direkt vek meseri da got ne istihbarat ama heye ne em direkt aktör u tarafın dibi pevajoy da tişte ku em bejin şiroveye mümkün tişte ku em dibijin henek tiş be isabet ben henek tişci ne be isabet ben gayet normal. Spas. Lazım dibi var da okey ki bejin بله سری ده های باشور کردستان جوی پروژه کو PKK و ترکیه هفت بینو کو ده PKK چک داینه سری ده های وان جه هیا لی مثلا نچیروان برزانی به اوکن داخواز و گرانیا باشور کردستان لسر روجاوای کردستانی بو نچیروان برزانی هات لور مهکی بره لانتالیا او کی ترکیه هبو ترکیه هبو دیپلماسیه نچیروان برزانی جی وکی عالیه کی تبلیغ ببو
دوی دا او مساجن که جوی کرد یا جی مساجی که داوی پشتوی چو فرانسا به ماکرون را هفدیتونه کی چکر به داخواز ماکرون چو بوه و ام مدید که در رسما دا و در ویدیو دا پیشوازیه کی چوال لی هاته کرن پشتوی ماکرون اجا احمد شرع گازی فرانسا کر و لوی پیاما کردا جبو احمد شرع هاته او کرن جعالی فرانسا و احمد شرع و اداره شامه ما في کردا دا او کنبن ما في کردا دحمی آوائی دا دستوری دا جواره پاراستن ور حاصل جبو آلیه کردا جبو برجواندین روجاوای کردستانه از دویجم حولکی باشوری کردستان زیده هبو رزدار مسعود برزانی جی ام دزانم که 2012 حتی وی داوی هاجی حتی ایرو جی دجوینه کی دا باس کر که روجاوای کردستان دوی بگیجه مافی خواه نتوی و بکار به حکومت سوریه را دوی واریدا بده بستینه لسر بجواندی خوشی اصرار به ام تکارن وسا بیجن مثلا باشوری کردستان وکی دن های هر کسی ج PKK و ج دولتا ترکیه هبو والله ام خوشی دبیجن باش بو که PKK چکا دانی قنبه باشوری کردستان راحت کر قنبه و 607 گندی ده بچن گندی خواه و چاندنیا خواه بکن راحت ببن قنبه او هفته حب قلقول و قرقول ترکیه جوی پاش و در کفن ورن جبیر نکن اما ما های داویه ترکیه دیستا 8 جار لگور اوکن ایرو نوچن ایرو 8 جار بطیاره دیستا ایری شوی کریه هرچند وانو PKK به هفرا نظام لحف کرنه و کنگرژی چید کن و نظام چیزی چید کن لی تیارین ترکیه 8 جارا اوکن باشوری کردستان بمب باران کرنه دوی امویشی بزنبن لی اما گمان تداتنه که برپرسیارین باشوری کردستان دنا برجواندین کردی ده حرکت کن ادی چقا کمه چقا زیده بدلی منینه چقا ساوکه او جد منال سر او کمه بله اگر تشتاکی تنه و نوروز خان ام نا تشتاکی تنه از باورد کم باشه وقت اوان جبو تمر شوان خو سپاس دکن جبو نوروز خان و چارپل مدیرا جاره که دی سپاس دکن بمینن خوشی دا بله بینرین چارپل مدیا ایروژی ام هاتن داویا برنامه خواه به تیبنی و پرسی وجی ام گلکی سپاسی خود کن و ام سپاسی ود کن که اوا ساعت و 20 دقیقه که هون بمرانه گداریا مد کن ام هفید کن متشتکی باش جه فهم کربه تگیشت به و حتی برنامه که دن هون تف بمینند خیر و خوشیه دا و بخاطری